sarana belajar memaafkan yang tidak berkesudahan. Menekan gulungan emosi yang tidak mampu dikekang demi hadirnya ketenangan. Merelakan sebuah kebenaran untuk disalahkan demi hadirnya kedamaian. Kehidupan dalam berumah tangga adalah ujian waktu ke waktu yang penuh dengan kejutan. Siapapun yang lulus melewati keegoisan, maka dialah yang lolos untuk mempertahankan pernikahan. Seribu bidadari yang tawarkan cinta, seribu cinta tawarkan bahagia. Tu singkal mekised hatin beli uling adi. Tu singkal ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di tua adi ni metulis di ayalan beli. Terucap janji suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluarga sami belingi deh adi nutugang tresnan beli abe kepelaminan majangkepan selaku alaki rabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli ageng pas wecan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangka iragena dosiki. Janji suci akan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluarga sami belingi deh adi nutugang tresnan beli abe kepelaminan majangkepan selaku alaki rabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli ageng pas wecan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangka iragena dosiki. Mungkin sampun pina kebukti beli
sayang ken ade tresnan beli sing tua dimunyi andri dadi kuranan beli agan pas wejan yang lidi pewiwahan antar memargi janur kuning pinaka saksi jangka iraga dado siki Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal.